Upacara mepepada karya Pinaka Edan Dudonan karya memungkah ngenteg linggih pedudusan agung Tawur Agung miwah segara kertih ringpura dalam desa adat Ungasan sane kemargiang nemoning rahina saniscara tanggal 17 Juli kalih tali siang ngolas. Pemargin upacara mepepada karya puniki kelaksanayang ring Jawa Tengah Pura Dalam desa adat Ungasan antuk nganggen sarana. Upacara mepepada karya Pinaka Edan Dudonan karya memungkah ngenteg linggih pedudusan agung Tawur Agung miwah segara kerti ringpura dalam desa adat Ungasan saneka puput oleh ide pedana gedeng murah telaga. Manggalo perwarta kekarya Madeswada Nyobiahang indik penglantur upacara risa jeroning karya memungkah ngenteg linggih pedudusan agung Tawur Agung miwah segara kerti ringpura dalam desa adat Ungasan keaptiang sidanin capang pemargin upacara mepepada karya antuk nyuciang sahananing wewalungan sanika angen ritat kalaning pemargi puncak karya ring tanggal 21 Juli kali tali siongolas rahinane mangkin. Pemargin karya puniki keaturang macang ide betara-betari sejebak jagat Ungasan. Kewentenan wewalungan sane merupa kebo biasa, kebo yus merana, kambing miwah penyu wantah pindah ke dasar, sane keatur ring sor surya, sangar tawang, genah peselang, sane keanggen pindah ke pemargin ide betara-betari, sane jagi tedun ke peselang antuk nyaringin karya-karya jejiwan, anggen bantang lunas kemertan. Selanturnya nih antuk nagtegang angge miwah manah kerama desa adat Ungasan sah sepisana nunas paswecan ring linggih ide yang sinuhun betara-betari sane meparayangan ring kayangan desa adat Ungasan mangda samian kerama ageng desa adat Ungasan ngeniang kerahayuan miwah kerajengan miwah ring pemargin upacara labda karya sidaning don Santi Jagadita. Ida betara-betari sarang sami jaga tedun ke peselang, jaga nyarangin ri peselang punika, karya-karya pojejiwan, mojejiwan punika, angin titiang pindah ke bantang, angin titiang nunas kemertan titiang, anggon titiang ngentagang jiwa ragan titiang sarang sami keraman titiang sarang sami, talar nunas paican linggih ide yang sinuhun ide-ide yang betara-betari sana meperiangan ring kayangan desa adat Ungasan puniki. Madeswada sepisanan Pangliman Desa Adat Ungasan latarang indik pemargi puncak karya punika risampun serana walungan sida kemargiang ring paibatane miwah ring tukang jagal sane mejantan pindah ke dasar ide betara-betari sane mepahrayangan ring Desa Adat Ungasan jaga tedun ring pangungan pindah ke ide betara sami raris jaga nodia mengguing genah-genah kerama Desa Adat Ungasan sarang sami. Madeswada mepengarse melarapan antuk warenugrahi ide sangyang pramekawi pemargin kerama Desa Adat Ungasan Presiden Rahayu Rahajang Sami turmaning ritat kalaning jaga ngelantur parindikan wantah ring pedanan gumanti pun wantah ide betara-betari sareng sami sampun tedun saking kayangan jagat sane kairingin saking waduan-waduan ide nodia mengguing kerama desa adat Ungasan sane sampun presiden ngemargiang karya sane agung inggih punika karya memungkah ngenteg linggih pedudusan agung Tawur Agung miwah segara kertih ring pura dalam desa adat Ungasan. Kalaning ide mica pedanan-danan mican pedanan-danan jagi kaicen ring para janani sami puniki ring keraman titiang sarang sami. Nah nike pinaka cihna bakti bahwa konsep yang titiang lakukan ring sejeroning konsep yang titiang lakukan puniki wantah konsep nganutin sejeroning sastra dresta kuno dresta kula dresta desa dresta puniki sami sampun cakupang titiang. Upacara mepepada karya ring Jawa Tengah Pura Dalam Desa Adat Ungasan talar kedagingin upacara ide betara turun ring Pura Dalam katuran pejawali ring Payogan Pura Labuh Api Desa Adat Ungasan Bendesa Adat Ungasan wayan disel astawa mausang karya memungkah ngenteg linggih pedudusan agung Tawur Agung miwah segara kerti ring Pura Dalam Desa Adat Ungasan ring tanggal 21 Juli kali tali siongolas puniki nelasang prebea langkungan 6 miliar rupiah. Kuentenan dana punika masumber saking makudang baga usaha manunggal Desa Adat Ungasan Luire unit usaha LPD Pasar Desa miwah saking pengelolaan objek wisata Pantai Melasti. Pemargin puniki pindah ke Cina satwika yadnya inggih punika kemargiang karya utawi yadnya sani kedasarin manah suci ning nirmala saha mandiri antuk sagilik saguluk miwah nenten ngaptiang wantuan saking pemerintah. Sofiatna Bali TV.